Muhozi. Webare Ben Muhozi aba ministry erikujinanizibwa ebyo bwiga bwo mwitaka babwineho abatimbe befeza abarukurabira omukibina cyabo echa Body Mix hamwe na West Peak Uganda hamwe n'abakama bamataka ahi barukutimbe feza obakuhamya enkorengana nunzi ahagati yabo na nikigendererwa ecyo kubahereza license. Buhweju n'abatimbe befeza abarukurenga mu maganana kandi okutimbe feza nukorwa mu magombora nkanyacana bahanga egaju rwengwe betia hamwe na town councils nkansika nyakaziba hamwe na kajani okutimbe feza mu myanya egi kutwire no kukorombe henda birajuro obwo abatimbe befeza batine license kandi chumwa hakiretera ba ministry y'ebyo bwiga bwo mwitaka no kubahwera okureba okuba kutunga license okukora umurimo gwabo kurunji baresere barizire kureba bakama bamataka abitukirize nabo kutimba mataka gabo so hate kinchitereza mani nesubi ngushaha yona nzakufuna ichandiko ekitwikiriza okutimba ombuteka. The final stage of acquiring the license is the surface rights verification exercise, which took place today, and we are so grateful. Our company, West Peak Uganda Company Limited, together with Budmix, have undergone this process today, this exercise. Kutimba kwitu turiyo ntimba mwire gwenzora nabisiteganisa konkana n'ekindi turunzoro bwire buringwa tukuronda license kwenda ngwetubere tuneche security hamere abo kwa twatufunera license tuba twine security twabantu timba tubantu kura tuhumwire bakama bamataka hamwe n'abicibine cya Buhweju District United Miners Cooperative Society baraganise okorera kutungura umurimo gwabo kandi tubaraganisa ito twakitandika kandi abanyabuhweja barya nito taho kubanza mwihanga ryona nito twawachi abo kubanza umwihanga ryo so mwe bari kutaho eshara mu government kandi ndano wigombora naja kubari clear okugamba nabo mu office yabo nibateko kugera office omugomboro bakama bamataka boretero kwetombaita ahabwa motoka mpango ezirkushisha emhanda hamwe no kucumbagiza entambara omucekeci omuhanda mazima garange kona nimbi bine bimotoka byamani ona bakarimwa kuyahaga mabare kona yitwe gaterera konkana nyenda nyetegereze exactly umuntu ngoko kuwa kumiciriza yaheza kutimba atasigira yaboneza umwanyogo okashikira nkayi gasha kwa Juliet Charles Mumro webare munonga Juliet Charles ma umurebi witu wa TV West Murunji tukusima aho kuturebera hona kandi webare kutorana okureba TV West Nchirize mbase kwa nimpomuraho ningaruka namakura gandi. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily, or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. No mukuru nkembaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda.
nokwenda kwongera omubuhereza omubyemizano otaferwa programu y'akadirisa buri rwakashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ibiri kubakwataho. Akadirisa nikakorwa ganda amazoba aharwo kubanza n'urwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necweka zihangwe aha TV West nehinda. Tandikiza abakurunji na simuka program aha TV West. Twegiteho okurwo no kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ibiri kugarura mu mujinya okumanya n'ebindi binji. Imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho. Oro kubanza netubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe. Orwa kabiri nituba twina abahangu abari kutwegesa ahaby'imishuburo n'esente ebyakubasa kongera amani omurugendo rwawe rubukoze. Urwa kashatu nituba twina abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka. Omuntu okuba w'amani ningashi omunyeto ku buryo w'amani izina n'oryekora kandi izina ryo kwekora ry'omunyeto izina ryo rukweto wakuze. Urwa kana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihingurize ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eriri kwesimiza. Kandi urwa gatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe. Obujurizi ebyembabazi enkora birungi tugambira omuntu owakolera ekintu ekyo taryebwa magara gawogona. Izina nkamazima ayi abanyankore nibagira ngo entasima haburo waje mwini ntwara umuco kusima madamu asimwe Aneti yebare kuba muzije ninyushwe nukushoma ishomero ebintu bikaba bitangwe nango mwe feasible kongo kankwata hamukono wankunda nabo mwana wambero muzije mwene rahanga kumpere mishi ninkusima ntine bwarchiro nkera hamutuma yebare nahindi oine omukono omuryeche mukama akumpere mishi hareche shongoro ombiburu ekinkwasa kikugira ngo Yesu akanjije imbabazi ecyati Paul mwene akakeshongoro nanisha bakagendere kimwe aho tuhewa ushizo mbasi habo kwichiriza konka imwaba mwini echika nimura uchemuza amazina ni Nyesimba Jike and of course nyori izoba nije kusima munywanu wanje untaragambo mwizina but niyenda kumusima kugira ngo ebiro kibanza byo kubanza 2024 nkagenda narwara nabakubi ntine zirwaro ntine cyo kurya yandaberaho yamfaho yashashira all my hospital bills yamfunire cyo kurya yandebera kandi nabaje kazagaruka mu rumonyi n'amani ninjye abantu batakumanye cyabireho konko muntu ogwo kahorhona mukama akunkumire kandi akeshongoro ni nyina bakumpire. My God is bigger okurgo wa best Emily. My God is bigger than any of my troubles. My God is bigger, He is bigger. My God is higher than any of my mountains. Yejunise namba yuti ya WhatsApp noti mushanje mukaga 2 98 82 nkaga 2 otebeze eki yakukolire rero nsiyone manye kuno muntu w'umutano rero tumusime hamwe program tumusime aha TV West nehinda Sunday so best moment omagara gawe nizoba kirumwe ryakushemize kiragana nizoba eryo nizoba rugumere ningarungi eryanshemize nebero 30 okwa mwenda 19 hakabaho ki mukuru wanje akarga masindi yandabaho ayishomero yangurro mufarasi murungi yes kashuka gurai
tabarukayo okwe omukahumuro ntugumizamu na namakuru konka omushekeki na tayisa omujenyi omu studio B omwami Julius Sisino ningashi owabinji bakumanyankana basa Julius ayisimbire ahantebe eyobwa chairman bwa NRM aha LC1 rwemirenzi sero omurikatete aho murimba City kandi onchirize mbasi kuba ni mwakira atweyanjure atugambire akaruri yakasyankayi Sisino n'umukozi witu wa TV West kandi arukora katemba ningashi comedy na program ezindi ezirume kigongo beneka na nezindi umwami Bisisi nari mu studio B nakwakira yewe munonga umuhereza rutugusa yewe munonga nisima munonga bakundeba nisima munonga abantu abanyabuganda nisima munonga abantu bitu banyambara abanyakatete rwemirinzi inkaseru enye simbire kachiya pasoni chairman RC1 umurwemirinzi so nisima mukama kikachi takabagaho kibiroho umuntu gwo kubanza okwesimba kandi abantu barwemirinzi bantira ubwesije kugira ngo mbase kwesimba ahantebe ya chairman RC1 so nintekateka ngo niza kwa courage kandi niza kohereza obuhereza burunji okurugire gendererwa cha chairman RC1 nindebe ibintu byinji muri katete rwemirinzi ebikwetinga kwamu obuhereza burunji ebyamagara ebyengudo ebyobuyonjo namunonga abyobuyonjo anomanyo umuntu kubokweye nabahabwo buyonjo kandi kubokweye nabaho abwamagara kugira ntura nunji neteko kwatanisa turi hamwe kandi nyeteka ki ngo abantu barwemirinzi kubana mari kuteka mu bwesije mwantuma mwenpereza karurukanyu niza kwa jwekeraje niza kwebemberaje niza kwa korra abo kuba niyo muntu ukora kandi niyo muntu wengoga niyo muntu utakweganda kandi ni echo kubanizaho nobumwe enkwatanisa ya ruagati abashija n'abacara nabana neminyeto niza kureta ntunguka umurwemirinzi yitu niza kuretamu ebyemizano mu mipira niza kuretamu ebyo kwatanisa omukukora no kwehayo omishonga zaba zeminyeto na munongo mushengo zeminyeto na nabacara mwambi Sisino maybe banzo simba akataho atubanze twetegereza neje wayorekere interest ya wayihandikise okerregisteringa ninga icyo maybe naco banzo tugende mporo kishoborere wow yebare umwami rutugusa ekibuze cyunge cy'wambuza okwiyandikisa tukiyandikisa kandi nakaruru twakatandikire nindeba ngo mungaru tukine abantu barwemirinzi mu nkunda twatandikire kutambura anju kandi mundaganise kunkozesa kumpereza karuru kanyu nanye nkagena kabakorera aho kandi umwesigwa umurijona bibure tugambira nko ko mwesigwa ruhanga na kwirizo bwesigwa kuko muri kureba entandikiro nijuka arubwire bwa corona nkagezo munonga kurangwa abantu barwemirinzi bamwe bona ikireho kurangwa twari akantu kamwe twakwatanisa umbere twabiturumu kundi abe nabasekurecu umbwire bwa corona abantu babeshereka abantu babarugaho kunkanye wonagezo kugira mu akaca kunyine mbasekateka abantu banje barwemirinzi so kundi abe nakozirecu ntakabire chaimani mboshi kuno kuba chaimani tinkwasa kore bikushira rimwe so abantu batera ubwesije abantu bateka mu rukundo bajya umwami bisinsino kurugira ngo akaca ko twerekireho nubasa kutukorera twamara kuteka mu bwesije twamara kwindura kwa chairman witu kandi eco kubanza yinda kutandikira ashunga abacara barwemirizi mu kimanya ninyenda gukora uburinganiza abashija abacara eminyeto abana bato ninza kwatanisa nimwe ruhanga ryo muwezi witu kasasiro nyikirize nabo kugira ngo ene kintu cy'umurahate cy'umurateka muryango mukwate kutiya muteka muryango motoka government zine kanso yambare ne motoka ninza korengana ababembeza abo ndabe nabo abari yiguru yanje abo ndabe ninkora nabo ninza kugezaho munonga kurango emotoka yagumaneshanga omunta muryango arugudo twamutwataka sasirezo twaziteka nimanya ngo nimanya umurirwe mirinzi neza kuba eyo kubanza abuyonjo obwenkwatanise nabagenzi banje abo ndakore nabo maybe umwami Bisisino nanyenda nabwo tutangarize habo kuba abinji okumanya ntukumanya nko muntu umuzano wa katemba ningashi comedy n'cyo abantu bakumanya nk'umunonge force ingere ningashi kujemesereze ukuza umbyo butegeke niki
yebare munonga umwami rutugusa nko zire munonga tibya comedy byonga kandi comedy nemukira kureba ndikora neshonga yenda kugira ngo base kufuna eco kurya base kufuna kuko ndabyo kunka okorekwa kwanje kona kuryo mu bwebembezi okorekwa kwanje kona kuryo mu gukora nyo tinkweganya buri kintu cyora niza bo wantuma kandi nyikirize ngo umuntu so interest yanje niyo kugira ngo komedezo nimbasa kuziteka no mbana bitu abaryokwe nimuza kuzana imizano abacyara be bibina abari abakuye be minyeto mwe niyo niza kuzentaranta zanyu munshagike mumpakaruru niza kushagika entaranta zanyu kizirafe inabantu bari yo mu rwemirinzi abine entaranta zo kweshongura inabari yo mu rwemirinzi abine entaranta zeminyeto z'abacyara be kanisa ekeresia nabindi niza kurangu nazishagika twanaziteka mu muhimbo naziteka mu mani naguma nimwe nango nabegesana byona arabakunda kuzana emutakamanyaga kugira ngo rwemirinzi yitu naye manywe umihanga za rurengo rw'ensiyona abwe ibindi kuza kubaretamo mwamara kumpaka rukanyu mwamara kunteka mu bwesije mwamara kunkunda niza kubakorera kandi niza kubereka ikimu kama yagiro magaraganje niza kucibatekamo twatanise twikirizane mu nkozese icyo kubanza nimbashaba kwatanisa nyowe nimwe mu nkozese nanye ngiye ko kubakorera abo kuba nyihireyo mbehire ubwo ranga ry'umuwezi witu we bari munonga ntumanya ngo akaruru nibazakatera ahizuba eryo rwa kabiri preparations ozinota kandi nkarwemirinzi abantu betebekanise batanu mugenda numu kumukubahaburo kubaraje kutera karuru ninga ebyo maybe nabyo base kuba no bishoborera aho tubyetegereza karumu zakatwara mu muringoje akaruraka akaruraka kine bintu byinshi ahabo kuba ni no kwerarikira kugira ngo urukuteza karuru kandi nakorana n'umuntu undi kwenda opponent wanje icyo cyo kintu mukwerarikirira abo kuba owari kora nawe ni wari kwendagaruka kateza karuru mbona nkine mu obwo bahanga umunonga cyo cyo kintu ubwo munonga abwa cyo ataresura umuntu warubaju akaja kateza karuru baresura umunda uri kora no gunyisimbire nawe ngo ari yateza karuru so aho areke cyabana kandi shaba polisi mutatu n'abantu barwe mirinzi twine seru zinkisha twina konkazira mu ruvyo rwingi mbona nabasha polisi mutatu zahare mutwike hihi ekirateganise barake kutusevinga kugira ngo yitwa besimbire tubase kuganyurwamo abantu bitu bazarayini batungo buramburinganiza bire ngo polisi tegwa kutwikaho esho shonga ni kiretwa ki polisi muje mutwikaho mwemerere ni itwara DC nabandi nabeshinza katete rwemirinzi muje mutwikaho mwemerere ni itwa abantu tuzo mugongo rero tutungobora buringaniza twebembera abantu bitu abantu batekeje kusima turiko kugira umbintu yo kururana duhanga obwe atwebembire akaruru tukasinga konka kintejo nkireberemo kugira ngo ene kuza kuteza karuru kandi nakorana chairman watura nawe kandi wakoza kuteza karuru kandi munashabira chairman karuru kandi wagakakateza karuru ati tutagenze so mwe nabantu banje polisi muje mutuyambe nabane mutuyambe abo kintu nakirebire so electoral commission mucinduremo bisisi necho tukubasa kuciciriza abo kuba izo bazeta allegations n'ekintu kitakabireho kandi tumanya ngo NRM n'ekibina kimwe kandi nenye nemwe no bakora ntugendera aha road mapera obusinguzi tingumanyi bawacekinjiro kareba umukitabo abantu bawo kumanya obabaye handikise mu yellow book barumu maybe byo nabyo no basa kubishobora ninge wenyine tinguma bawaye cekinjire ukashanga mu yellow book rumu maybe turi kwendera no basa kukatangarizaho kandi n'abantu barwemirinzo ko kutiriya ba movement kwena njya tukagize ubumwe tugire nkwatanisa n'abandi ko tugendemwe tinkura kuryana kuretwa okweceka ingombe bitabo amazina tuginemo tuhagariwe bateze bakaruru nza kusona ko mu migongo za kushomozo mu migongo umugongo gwawe yena karuza katera no musi ikini kushaba nishobora hanga ngo yakora kakaruru ako umuntu wisho cagumire akakaruru katukarekera hanga aro yakebembera kunka amazina garumu akwa register yaza kweneka wakuzananka ni kuyani saka izina ryo nibarumu tokasa kuyani saritarimu yabaritarimu tokwasa kwiza ngo gendere simbi sizina ryanje ririmo kandi abandi baginemo so nimba shamu yetera karuko businje kandi abanyarwanda batengera karuko businje na president witu Museveni nani mutengera karuko businje na MP nabandi ruhanga twereze umugisha ruhanga twereze byona tugira karuko businje abantu barwemirinzi nimero zo buhanguzi kandi ubuhanguzi no bwanje mwe bari munonga umuzina datitwe neryo mwana abandi bakunde bamushabire akwati byangwe ruhanga bahereza umugisha eco kubanza sente
abinyiro byo ku karuru akaruru ni ruhanga sente baza kuzitamo muzirye konka karuru mukahereze bisisino mwe bare munonga uwe bare munonga bisisino na abasa Julius kandi oba kumanya ka bisisino akarura ka NRM ninga shabarije kwatara ebendera ey'ekibina cha NRM ahabwa chairman LC1 nikija kuterwa esande kwija hizoba eryo rwa kabiri ebiro mukaga byo kwezo kwa gatano kandi barkwemera umugongo agomuntu owori kubano yenda kuhajira naza kumuraho kace bisisino nakwebaza umurundo gundi kutura kutaya isente jaguzani obusinguzi bwawe kutere twagarukiremo okutaya isa yaborawe ogunuzemo othendekere naza kumuraho kace ningaruka n'amakuru agibyemizano Tuna